Anya laki din! Si Mang Putan dagiti materyales lakay. Kasaritak nga ro ni Pare Marlon. Tarugyan damutan. Una, kasapulak ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumot ngamin ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin? Isungarod nga ilako lakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong maditakat. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin hindi dadong makat. Sapay adda trabaho ka? Saan pa'y analpaster aramidan may? Di inton bigat langan. Okay ka di laang? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton smang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa mo na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ama i-display. Ngano nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko. Ada pa panakita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apay ijay, anya ti aramidem, iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares alako na nanang. Ilako na kami ng dagiti collection na. Adda nga rod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidak nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina, alako ni Elvira, itay limabasak iti ayanda. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta, kat collection ka nung amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakay. Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina ah. No apay lang, na panisali ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas na ko nakitayan, ag window shopping laeng kano ti anak ta, lakay. Ay, siya pala kumaa, tadi na mapanunot ti umutang manay. Anya ngay mare, adda ka iti napilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay sige lang mare. Agkita ka kiti ay iti iurnungam. Makita Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. No andala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam amare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni tay bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit,
Anya nga itimay na imbagakan ka. Imay laang nag-window shopping. Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Addaang ngamawan ka numot ti kwartana. Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Addamat ti karatula iti entrance. Naglawa ang no credit. Sigurado nabasa na dayjay. Isu asaanan apinadas ti imutang. Husto Ay sus, nagrigat mo't lang ti agpautang ita panawon ba kay? Uwan nga rod lakay, nagrigat ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepress pa ikit di ino daduma. Taado dagiti tao adi na ammut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Sino jay mawag bakit? Ni Manang Juana lakay. Apay ka daw? Ada man ang parikod ng agasawa? Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na nga inauna. No kasta, mga sawan ni Makaoy. Wun lakay. Tagano nga ay. Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom sali anak ka. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan? Anya nga tate regalo tayo kadakwada ay Aywan nga agpaisoan niya. May mayat ko man o adamoy itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya nga ay. Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares laang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ka Ustukit di tapno maragsakan mat ti kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapol mo, Marisali? Agkitak man iti regalok iti kasinsin kong agkasar, Mare. Ay, wala, Mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Daytoy, Mare. Manuti kastoy? Dati price tag na dita, Mare. 3,500? Wan, Mare. Natibker dayta. Branded pay. Nagninamot, Mare. Sana mabalinti dawat, Mare. Anya? Dawatan tilakok, Mare? Kumaano ipadawat mo, Mare? Para kumaiti kasinsin kung agkasar. Ay, napasensyakan, Mare. Ngamsaan mabalin. Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan, Mare. May salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang, Mare? No kayat mo na ito'y sag 350 lang ang titid ko kan ka, Mare. Uray saanan, Mare. Tasaglalakakit din titid mo. Anyalakit din. Saan mo't ngamin mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nanginamot day ta, Mare. Nanginamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalaysa kunakmet, Mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao, ma. Ti kunan itatang mo ket napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Nanang, napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mo. Awan, nanang. Agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Ado mo ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan latam mo. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo tinti ibagbagam. Adda ka diti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao, nanang.
Makapa-stress day amari sali lakay. Abay, kanya tinaramid na kan ka. Imutang manan? Saan magkit di No saan nga imutang? Anya nga nga raw. Nag-level up day ako marik lakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo tin nga agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. So, di matlagbain kan. Day tangaron, awan babain na. Isopay kit di ti makaungot, idi saan ko pagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasang ko. Anya day tanana. Anya ti di yun nagkinaawatan iti anak ko, aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adawdawatan na, nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawatan na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Day tati di na maawatan, nana. Kumusta ngay? Anya timbangan ni Elvira kayong kabagay. Anya kano ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti dara ni Saliking kuana. Kayat na adawatan tila ko ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya manan ti dawdawatan na ya. Tinangina ala ko ni Elvira. Ay naglukom. Dawatan na tila ko ti kumarin Daita nga road lakay. Amuna mo't ala ko dagijay. Numno apay kayat na paylaang adawatan. Ay agar-aramid day tataaw. Anya nga timbangan ni Elvira king kuana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarti pa lang. Katiso lang nga roon ti agdawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti daita nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay pagbaga amang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira, ket basol mo matgayam piman, no apay adi kay nagkinaawatan. Anya man day tabasol ko, nanang. Apay ngamen adawatem tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapailaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kan kwa na. Saan mo't ngamin amabalin adawatem tilako na? Nunangina ti presyo, kayat asawon day ta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mo ta saglala ka. Ayunay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni nanang tatang. Gusto lang ba? Tinbaga ni nanang mo itaya. Takanunungan nyo pa'y laang. Nangag ko, ti saritaan niyo, kani nanang mau. Kan naglawag, asi ka ti kamali, anak ka. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin ka. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kaya't mo ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo ngagkasar, ay ka makipurtiya ka Tapno day gatang mau. Saan kat aday tagdaw-dawat lang ti mo ba nakaw?
Ay nakababay mo iti gayem mo Ay nalaing agdiskartay. Jak amon. No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak kao. Sika, dayan ti parikaut. Sala nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak kao. Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Itayan naman ang Shane. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno adaigatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday taagdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak kan ka ide. Ay, saan ang mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita am ti wallet ko. Sagsasangaribo mat, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmula ti kwarta makitkitam. Nakababay nga agpaisuken ka no dawatag ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Saan agpampanunot. Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wana, tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kantatang ijabalay. Agpili ka nga rodan, mare. Anya akulay ti kahit mo. At damot lang ti paper bag ko ditoy. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, mare. Ay, anya laki, Deng. No, saan na napagustuhan ti kayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, magpapada tayo lang agdiskartay. Tapno agprogreso ti biyag tayo. Anya laki, Deng. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.